خوش دفید به خلاکی در برنامه جوانه کهوی تواری ما یه خلاکی لسر گریکن عقل کردیه دیگر نویسر فرهاد حاجی مامستاد گلکی بخیراتی زور سپاس بخیراتن با واجر رضا خود از خوشی تو برنامه تو استافی تا کاریت کن بخیراتن با واجر رضا خو انشالله ده پیک و دانستان که مفادار کن تیدا ام دسپیکی برسیارا من اوه آنگو کردا عقلکی بیولوژی جیاواز غیر مروه هیا اگر مقصد عقل بیولوژی یعنی وکو فرم بت وکو رخسار بت وکو شکل بت عقل مروه حماکی که بلکو سری که مازن به سری که بچیکتر به سری که گروور بت عرق منغولی عرق که دیتر خوینه که دیتر سری توان دریجو بین بس وکو فرم عقل هر ایکه مش مخ عربت بیجنه او جیکه بس اگر مقصد او تفاعلات نابرا خلیت عقلی دبن او هزری برهمتینن و تشتا برهمتینن هل بد اف عقلتها جيك جدانا چونكو ام بيجن دو نوعية عقلي او دو نوعية هزري جي سركيتين هي عقلك داهنه را مبدع وعقلك هي نقلية وعقل كتاكيش هو وهاتو هل توران يعني عقل داهنان يا برا بتر انجي نقلية هر دوكن بس بهرا بتر عقلي كردا عقلك نقلية بو چي او ملت بيشنا كيفن دايما هردم عقلوان هزروان امي بتر بحثي هزري كان نوتش نف عقلي ده هزروان یا نقلیه اش با پیری بو بابی بو کری چه بو کری بو نفی اما تیتا بگوستن هزرا با پیری منه هاتی با پیری من الگوندی دیجا الباویا دیجا هزرایی بو بابی ما یا بابی مش بو ما داهنان کر ما بچک داهنان کر ما بو چی ما دولت نبی ما مؤسسات نبی ما ثقافت کا متراکم نبی روشن بیرای کا چند کا کلک بی کتی سریک من نبی جبر هنده احتمالا انه كجلا تصرفات من هرچند بالكم من جند ندي تجي جند خا بس جلا تصرفات من نفسي همان يتبا بيري منن اما وي اودي طبعا في جافا ديفيك ابا نمونه كا بتشيكا نموذج كي بتشيكا تو دي اسقاط كي سر مجتمع كردي حمي امهمي وصانن بس جدا بينا هي تريجيدا هر چا بتجي عقل كرد وزرا كردي بهرا بتر نقله سيداتك چونا روشا جواكي كردي اگه بحث و تواری حجیب کن تیک چون روشا جواکی کردی گری دای نبونا هزری و هیا هزر بنیات همی تشتیه وکی هزر بنیات همی تشبت هزرا شاش اره ولاده تیک چونا پیدا کرد هزرا نقل دی تیک چونا پیدا کرد چونکو او هزرا نقل اوش بری 100 ساله ما هزرت کری مثلا في عقل عشیرت گری في عقل باجرگری سلبی مثلا باجرت کردستان نابی باجری ده وعقل عشيري يخيلكي يهوزيان بجنا في عقلها اف سلبيات تي نارينيه تي وكيل قال نقلتين قال باغوسن دي بومين دي بوين جبر هندي جي هزرا خراب وهزرا نيجاتيف و رفتار نيجاتيف برامتينتو رفتار ناريني برامتينتو و تحصیل حاصل انجام بچی بتاو تکچونت جواکی پیدا بن تکچونت آوری پیدا بن تکچونت سیاسی پیدا بن و وجاشونی برهمی مال ویرانکر پیدا بن مثلا کشتن پیدا بتو صوتن پیدا بتو تالان پیدا بتو یعنی بلکه هم دجمنا یعنی همه بیشتر سر وان تکچونا دجمنا تقصیری نکرد کشتن آمده یعنی حتی کنی که میت آوی تیجی برد کردن دام آوی نبخون بيقولوا تو كونكوجيت مازن نبيج يعني كونكوجيت مازن در حقامه دكرين طبعا هذا ملت الدور بريمه ساكن ما بخوشي ماني ماش فتره ما يكون طالانت كده هر ام شرمت كن اعتراف بكن مانا كتابه من ابا گري كن هزار كردي متدا هنداي اماجه پند داين انگو بشوازه کی دیتر ام چین بیجن هزر هاتیا فراموش کرن و بهتر هست هاتیل پیش بله هست و سوز و عاطفه و براتی و بصمامتی به همی اودی بی بنامای رفتارت نبین برامای هزری کرنا مبین طبعا هزری رفتار برامینان یعنی سلوکاتش برامینان اما همی یه کرده اوه بیه همی عاطفه بیه یعنی هندت تشمش سنورت طبیعی و منطقی و لوجیکی مدارت خستن مثلا فلو لیبورینا ناف کرده ده چهار دانینه بیرامدیت هم بچیک سالان اوتایی که جيش عراق او لشکر عراق شرمت کرد خود هستی فیشکتون خلاصن شکست جيش عراقي خود تسلیم ملزا خودوی کرد ما بخواه نان نبیم بخود ما نانی خود داوانا پشتینگی ما نانی خود داوان ما قدری وان جگر و چون فایدی دی سفر سر دوه که زا خودا گرتن به هر وان وی عسکری سکنی
يعني نمعقوله ملتك اف يعني هنت اعتمادي بالبشتياوي سر هست و سوزه و عاطفه بد و هم ديف دلي خابت شد يعني وكي جرى يعني هنظن يعني عقلي كردا دلي وان ده يعني هزت كن از جرى بدنكو عقلي ما يدلي ما ده يعني تشجع أزبانك ميكي كود بشد زاروكا كي عربان تركان فارس بكوجد هانو كان بينج دوي غرفة بنا قالوا ينا جريتا هم جدوا بن بي بينج يعني اسقط تصورنا كروجا كي كيش مبشي زاروكا كي غير ملاد بكوجد وهم زان أبي مثلا بابي ما يكشتي براي ما يكشتي بصوانه ما يكشتي بس أم قد أنا بس أوان توكلين أوان نبس وكرنا كم كوجيت يعني المصنع أنجام داينا يعني مثلا تاريخ شرم كده تشتا بنفسته يعني اف تشتي دف كردا هي بد مسألة سوز عاطفة يعني همي سنوري درباس كرين وجا ام جارام بيجي بام ام مروف انه مروفاتيش قالت يعني مروفاتيه وجدانه ضميره ابى تشتت بيروزن درسته بس فيت امجي وكي جارام كلان كيد بيجي امشي ولا خبزانن دام هنا ارمانجك إذا زيدابون وفراروتي يعني تريا تيارات بيجن تيارات هجري يعني روتين هجري لأن كردان بويا وقت بيجن أنجام بوزيتيف ونيان جي نيجاتيف دائما جلكي تراكم اگه پیدا کرد گلک بوچونا پیدا کرد بس گلک جداوینش پیدا کرد یعنی هک گلک جداوینش پیدا بی ایدم تقبلای کدونا کن هک اف فراراتیا هزیب تایبتی ناف کرده ده پیدا بی سوسیالیسم و اسلامی و نتایوی و یعنی وجاشنی او تن دبج بینی توانت بچیک اشتقاقات توانت جزئیات بچیک او جی جار يعني ولا ما يمكن دماغي كي ام تقبلها يكونوك انه هكا صريح بت يعني مثلا هكا ام كورسان بتاعيك بتكون فدرالينا بينما باكوري روشاوي وروشالادي دبت ام زيفي تقبلها يكونوك او ناسي جد منا باوخاجي امشي كونفدراليتك يعني اسست كم ام بوچونا منها ام كردت باكورو طبعا ام نشم كذب بلا مزايديش سرمنه كد مزايده كان نتايج شو ام كردت باكورو كردت روشاوي كردت روشالادي جن تقبلها يكونوك يعني تشوفوا ساكا مثلا جفاكي باريسغادو كي بعدينا شي جزيره جدا شي قامشلو جدا اريم كردن و مخابو دجدن كشتني بشمرگی مر وری در بازی کوبانه بی کوبانه هاد وری شهر کرد یه روشاوای همي کردال الکرکی که شهر کرد همي نوع کردا هندی نوع که تزید کردال کرکی که شهر کرد بس بعدينا شهر کرد شهر موضوعش مقصدام بس صبح يعني امنا بين خدبن ام زيبزي تقبلها كدنا كن بوشي مانشيتي يتبحن اميات متفقين بس الجزئيه بلا تشتكي بيروز ام بودش مني خايك بن بس نابرا خدا ما هيش او هفجراندن وكي جرب كرديا باتيت بجن او هفجراندن تقبلها كدو ما هيش كدو باش نور قلت او جي تقريبا تبجي انجام صراع ايديولوجي بنا برا حزب حزب كردي اف حزب خو درس دينت يا دي خو خلات دينت ايديولوجيا في قوميه ايديولوجيا في اسلاميه بجد مثل بدري كود ام طبيعي كيش حزبنا كيش ايديولوجينا ام دي حزب خو حقن ومافداركن وبجا اوتو بجا فراروتيا بما كردا مصيبات بي مينورسكي تديدت بيجت كرد نفيد ميديا على اكراد احفاد المدينه تو برتوكي دت بيجت مينورسكي روشالات ناسكي روسيا او بيجت يعني كردا جالك سريت هين كردا جالك عفوا كردا جالك راوتت هين يعني فيما معناه وصل يعني وصل ديارت كتوك صعوبات كده او بيجت يعني كردا جالك يعني جالك رخصتنت هين يعني حتى انه كجيما احتمال وزاره حكمه تحريم كردستان نقطه دي حتى انه كوزاره ما يعني جمارون شي صيني بتربن يا شنو جاركي كي وصلت روزنامه كي دنيسي يعني وزاره ما شي صيني بتربن فوجا باسين شارك الدنيا يعني ما تو مفاج في فراروتي نديتي وقت ما نقول تبدلا يعني لا بل ما مفاجئ ورقتي هندكش ما بين تشاب وهندكش ما بين اسلامي وهندكش ما بين نتاي فكره ما تيكل كتنا بين ده بس امنا چونه تو کیراتیش ده یعنی کابو من مفکر بس قصد سياسي بحث كده بحث قصد هزري جد كم البحث يزيد كمي طبعا سياسي ميكر فورم دربيرين شاختنا خاكر بس قصد سياسي جما كابو هزروانا كي كرد بيجا يعني داهنان ماركسيزم ده كده كتاب اكثر ماركسيزم تشكر دنيا حمي بهجان مثلا نفسر هبين بخارين هبي حتى يعني بالكو روسي بن بس يتهبين بالغاريج يبدع نفيسين تبدعي تشكرن هنغاريا نفيسين صينيا نفيسين او شورش روشنبيل الصينيه داس بكر وشورش
مارکسیزم صینی جی سر جوتیارا دست بگیر مثلا وره اسلامتی ما چه مفکر تاریخ اسلامی ما فکر نیه اسلامی ده ناو مسلمان یعنی بجن هاگر هب یمیری پشتی 500 سال شنی ما گوتی اوه کرده پشتی 300 سال ما گوتی کرده بلا او مفکرت ما تنظیر سر قضیه کردی کرد مسعود محمدی نه تشت نویسین تشت باش نویسین بس نمونه کدو يعني بملاتك 40 مليوني جلا كيماسيه او مفكرت ما يعني تحطت وين راوتاد او راوتت ام سيرفا سر ماركسيزم نتاويزم و يعني سر مساله نتا پروريه ده سر مساله اسلاميه ده سر مساله هر ايديولوژيا كم دابج بين سر ما بخاگرتي و ام جواكي ما دابج بي سر ما يبدأ تدا نكر ما نجهن مستوى جهانيته يعني نجش مستوى عالميته ما نبين يعني مثلا جمهورك مثلا عالم بيجد والله مفكرك كرد هود بيجد ماركسيزم داود بيجد الاسلامي داود بيجد بالكون داك نوفا عندنا كان عندنا نوف هابن بس ما يتمازن كريم ونجش ناي مستوى بالكون كنت اقدوا كافنجي يعني شنو مستواك عالمي بس تو وكيم قلت تبو ملاتك 40 مليوني تناشي بيجي كردا مفكر هنا سيدك يعني بسيار وصلت إيران بنده و تابعیت کردا بو گلو اولو مذهب دیتر چه باندورا خود سرجواکی کلی درست کریه؟ مثلا ما دو نوع دينا هابين اما هكا بحسي آيني كم ما دو آينت ما مثلا آينت بياني ناف ما هابين بوماش غير عدل هاتن استيرات هاتن ما وارگرتن و ما گلل آوج وارگرتن آينت خواهد خمالي جي ما بيچ کرن از نمونه دو بتاين يعني مجرد كتابة خوش داي بحث كري يعني آين گلت تشتكي بيروزه في ملاتت روشالاتي والأوروبا روشافايش گلا مهم بي بس هون خوش قرطال كن الفيري يعني بيروزترين تشت آين بي تباركي كرد هر 500 سال آيني خود جوهر فترة كي ام ميتراي بي فترة كي ام ماني بي فترة كي دمك عفو دمك ام زردشتي بي دمي ديتر ام بين جي دمي 500 سال دي ام بين مسيحي 500 سال دي ام بين مسلمان هم انه شيعة دركتن يعني كردا شيعاتي دامزران يعني دولة عباسي ابو مسلم الخراساني ناوي بهزاده طبعا اويش خراساني دست بكرو يعني اويش شيعاتي دامزران شيعة هاد بين عباده كرن مازنه وان الباجره كي اردنان وكبي ابو مسلم الخراساني يقول ناوي درس بهزادانه بهزادان يهات ویزی 600 هزار اموی کشتن و دولت شیعه دامزران يعني ساكي برانبري صلاح الدين ايوبي المصري دولة شيعة بيشكر فاطمي بي المصري يعني كردا يعني اف غورين تاكرن بين بس هر نبنا بكردا بي تشدت مثلا ام جلا جار خنيت جرام بيجي صلاح الدين هوكر شناكر بو ملاتي خو ما نهنجي فكره قومي نبي ما فكره قومي كان يدرس فكره فتوحات اسلامي هر نوبي مرحله كدير بيشتي فتوحات بي بس يعني فكره قومي سردمي وان سر كردادا نبي جامعه بوچ نبي چونكو گوته بی فختی بی آلمانی سر درنشکت زانکو برلین اویل وری سال 1800 تشتک یعنی پشتی 1850 شنی ایندا گوتارت خواندی ایندا گوتارت خواندی بحث نفش آلمانا کری و بحث وان تشتا کری بحث مسئله نتایی کری آنا و فتره اف قایده تا پی اف سر کرده و عظیم دنیا پیدا بینید اوید کرد نسر ناوید کردا بین یعنی نوکه جال بری همه که مخوند رئيس ديوان السعود ملك السعوديه ابيت كيفن حمي كرد بي عثمانيه چت عثمانيه دنيا حمي فقرد عثمانيه نشون كردا دا كرداش جزيره و بدليسه و ديار بكري آمد عفو وانه و درسم واندرا و زاخ و دو كي كوان باجرت كردا حميد برنا ولاتت عربه برن بي ليبيا حكم الواندان كرنه بي يعني مشاهير اردني حمي كردن بزورن تیگه هزری انگو بیناسا جناب تبوی چه هر چند تا پرتوک که ابناوه گریکن هزرا کردی یعنی تدویات تو چی بجیته پرتوک ده یعنی بیناسا تا چیه بوه بابده علمی بحث هزرا کردی کن ما بس تمام بیناسا من بو هزرا کردی چیه طبعا که ما سیت وان نویسین آده تاین کم تاین گلک کم نویسه رایسا نویسی الهر چهار پاچه و جدر بجی کردستانه جی هزرا کردی او هزره
او دیری بوچون و نویسین و هر تشتی که ترکی فارسی و عربی و حتی أوروبيجي أما مقصدهم بهزري أو بيا بس بتر ما بس ما أو هزرا نش فارسي وتركي وعربي وارجع بوشي چونكو أوان هرسي ملت هم حلاندن هرج دست بيك أديرو كأوان هم حلاندينه بشي شكستنا ما مازن الميديا جبري زايني 5-6 سالكا شوية بإذا إيدي ما أوان ملتا أما كو هزري أما كو سر أصلي هزري هم حلاندن يعني بار بك حتى انه كاج احتمالات جواكي ما هي بيجت اگر كل بينا دوله دي الدنيا خرابت بيش بيغمبري هوغوتا طبعا بيغمبري هوغوتا ناتشو هوغوتا مثلا تركات قوتي اوي تاني ساكي هزرما گرچي مستوى قوتي اوه عشره كت كردا بين چونه جاي ازمان خوش بير كن هما بين تركي جاي مثلا عرب بيجنا ما هن حمي كره ساعه ساعه كره نزاريه نزار كره كرديه كره عامريه حتى شعار كان بيجوا ما اللي عمري ما الاكرادو إلا من كرد إلا كرد بن عمري بن نوبك وصل بيجن مثلا فارس بيجن أدبيات خودت بيجن ويقولي خلكيجي يقولي مستشرقة ورجالات ناصر نويسرا كرد بدويت منا كوچرت منا نفجع عم ناكل كوچرجي مثلا قلتي أبقى رجت منا وجا من ما بس ما بيه زبية تو خديري فان هرسكا ديري فان رهوري شالت فان هرسي هزرا كردية هم مبستان پی او هل سکوت و هزر و بیر و بوچون و جیان و او دیری وان هرسی نتوا دیری وان هزر وان هرسی نتوا و یعنی جیان وان کاری وانا بجا او هزر شنیده بوده بتا خمالی يعني تذبيها تو بيجي في بارتوك آخر تلو بارتوك گشتی سر گریکن هزار کردینه بو چند پیش ناکهون من 21 قضیه 21 مجارتوری دا بحث کردیم باشار بوری وانا تاریخ وانا نهای وانا و دهاتی وانا من و گل انجامش من بحث کردیم من گویی و پتر کتاب بو کردا تئوریه یعنی مثلا تونو که بیجم سر نیهیلیزم آخویم آن از سر تمرد آخویم آن از سر روشنبیری ازوی آخویم یه گرامشی آن یه کاموی آن زانم یه سارتری آن یه نیتشه تماما یا جهانی گلک آهی فرانسه نویسی آلمانیا نویسی امریکا نویسی بریتانیا نویسی حتی عربا جی نویسی ترا خوانده تشد بچی کت نویسین بس یه کردی ما چتش نینه مثلا تو بجی فلان نویسر کرد آزاد آن شیرزاد آن فرهاد آن زکی هود بیجد من بهنادیش ما بحثت کرد ما تشنینه ها کرده بیت کیراتی ده مهبی نکه وکی مثلا مارکسیزم اول 200 سال بالکو سر هلدابت یا زانستی مثلا اول مارکسی و انگلیسی و هیگلی وانا حما پیک و چیکری و شنی لینین هاتی اضافت که سرکی دمایکا چرخ نوزی دست پیکا چرخ بیستی یعنی احتمال برینگی ما بری هنگی ما 400 سال هزار هبی یا اوی کرد اوی دیگ بی و خواهد پیغمبرک داناس کرنه نه بابی که خورامی بی تنبی؟ نه کرد یعنی کرد بی وارد ناوی و سازش بیرام چد بیادیه ده یعنی دولت همی سر هزایی چو اوید گود بلا نوکه کشمه چنا بد همان راسیت محما بن یا راسیت هندکا بن بو چی اینگه کردا یعنی احتمال وقت نوکه بخواد تشت گرتن مازنت وانا و دیت وانا بخواد زوی گرتن بان اینگه زوی بین و راز بین او بین او هات گوتی زویت محمانن ارتید محمانه چاندنی یا محمان يعني هجرة اشتراكية بو هجرة اشتراکی بیا جو پیش نگی اگه هاتی بری هنگی 300 سال هاتی اب 200 سال هاتی بری مارکس خودی بدن اب کردای چیکری و ناوی تاریخ دش مشهور اما وی بینکی ناوی نهایت سر هزرامن نه بابک خورامی بی حتی ملکه یه فارس آجی سردینی بی زردشتی گورد کرد مذهبی بی کرد او دینی اوی چیکری و دومایی که بجایی تطرف تده کرد تندرایی کرده تندرایی تده کرد رابی گود جنک جید محمانن یعنی و بجایی کرده سرخواه قبیل نکرد چه جنک که حمابت و دیپا کره دی بتا کره کیشکی او اگر بو آبوری درسته بو آبوری درسته جنک جید محمابن راس جید محمابن عدل جید محمابن زویت محمابن بس اما مسئله اجتماعی ده او حفظت ملکی بخوا گوته یعنی ملکی بخوا گوته کره ملکی گوته و خلته گوته نه خلته گوته با تا خواهی پیغمبر تو چاوی تشتید کلمی پشتینگی بابیت مرد او بد ملک
ناو انو شیروان مرد کری داره بیم نگه ناو خلط نبیجم تشتی تاریخی نه او تی دست پیتید برتو قناره که بعد کرد بیشتر داد چی داری هزینه تو صنف کرده بلامه بجا بسر مارکسی می اسلامتیش برکم هندکی پیشکش کرین نتوتیش ده مثلا جمال نبازه هی و قال أنا بسرت مازنتين بس أم كنت بترحش مثلا ما شرف خان بدلسينينا ما محمد شرف خان مهبي بس ما محمد أمين زكينينا ما عربي شامونينا بس أو درنج ما عزت المصطفى رسولينا درنج أو درنج سهل دان يعني خلك كي هاتي تير خواري وخواري سروان مجارا شني أم كرد هاتي ما يبحث كري يعني نوكا عند بابته تي كرد حتى نوكا بحث نكرنا كابو منا في عالمه كي زانایی که یه کیمیایی دنیای بیجا کرد بود. جبلی کندان نزانی، دکتر کندان نزان، محاله مکنینه. ما کردا همه 40 میلیونه احتمالاً بیشتر ما بیرکار بیرکار کوچر. هنتیش تکوس اوریجینال ویرم ازم بیا جامعی. کردستان ده بلامو شرمیشه کدوم کن. ام مجالی نادن داهی نرا، ام مجالی نادن نویسرا. نویسر دو بند زاخوده وید هر دو کیت زاخو پری ببند. اما هندی سیاست مدار ما پری ببند. هندی سیاست مدار یعنی بلا ما پری ببند جامعه بلا ما پری ببند چه حزب بلا ما پری ببند بس بلا پاشخانه‌وان یا هزدی بلا رفتارتوان بلا هزر کردن آن کیس هزر کرابد ش هزروان آبدش نویسر آبد یعنی اون جری روزنامه گوار و تلویزیون کردی تو ساکی روزانه هزارا فکره صدا فکره ایتدانه هکر بس ده سال دارد مدیفع فکره بچن گله دی زیوان و فکره يعني بجه بين براكتيزا بكن دي جلا زي بيش كابن يعني وكي علامة كردي بحثي چاك سازيات كه شو دولة بحث نتكرن وكي ما علامة كردي راغاندنا كردي بحثي في دام زاندن نتكرا باب سنور سال 2001 2 ده اما هنگ ما يعني ادبيجم ده سال دارت ما دي هزروان و نويسرت ما بچن دي جلا دي بيج وچنو خلطي آشنا كن بس ديار كردا و هبيت بري دوره خانی آن جزیریت بجت قدری قلم ما بیت ازانی شیر هنر اوه اوسط تشت تکل بندف من دیزد خوینم اول بج یعنی هنگ زمان جزیری دیاره چوی دف میری پادکا خواه ادای آن مثلا گویی که خانی که بدم بزنه که بدم پاره که بدم راسی برا بشکل شرم نکرد یعنی پادکا خدا یه زوری گویی قدری قلم ما بیت ازانی شیر هنر ما بیت ازانی نه و یهیجی وجود طبعا أنا نفهمي ملاتش ده هي بس چونكو فردوسي جوكي كتاب شاهنامه چكري تاريخ إيران حميدي ده بيا فارسا والدنيا حضارات كرداش هم ابو فارسا نويسي بارك ابو شاهي يعني غرفه زيري هبين ابيجم خط بشوازي جلينا كده مش تيجي شني مر ودي كر جبري بمر نساق بي شني كتاب عينات قد كتاب كتاب برانبري زيرات تشكو صابي وداستان من فهمت تركيز ناقل وجد نف حمي ملاتا ده هبي بس نف كردا اجار چه پیتاب نویسر و هزروان نایت دان جبر هندی ساکر و شما چانه بلا من نویسر کبت مرجع بد بلا ما يعني ام حميد چن بخاطر سر شو يسفرني نه هندي بيجي نویسری شیوان مسئولا کم تر بد دی چاویج دستیوان بد يعني چه نویسر نشد کتاب خو 20 سال هزر کلی نشد کتاب خو چاپ بکد يعني دی چه بيجي ناف جواکی داد بیرامت سالت نوتایی که نوتو دی ما تقول وكي زاخذ دم بريفات شو ما تقول هي بيربوفيا ويا مصطفى حسين ويا نظام عمر سنديه ما يعني خلك حمر ما وصل ساعات كده ما تقول ها صحفيه ام حبيب ايش وراد بين انه كا بار بك يعني هم شو مجال نما مجال جامعه هني اف جامعه منابطون اینا اف جامعه شوان چتر و شوان کمتر و شوان زیاتر اوتا همي حکومت پلپشتی خو سرفان بکد سرفان ده سراب که سرفان هزرواناب که کار و چه پروژه نه ما كي عرب راكرين ما أنا محمد عبد الجابري مشروعي خاطر أحكي نقد العقل العربي وتكوين العقل العربي وبنية العقل العربي والقرآن والحداثة يعني أفون كتب شيء كده حكمت بارا بتر محمد عبد الجابري محمد أراغوني تطرح دي كده محمد أراكو هذا ميفون بيجنبوتشي صادق جلال عقل ما يباشوري أثبتشي نمونة حتى أخفتنا مني أنه كجي بيجاوب موجود مثلا وبون نمونة يعني قصة عربي شكرتين عقل ما الباشوري هم هربي صحبات عقل ما الباشوري عقلك عربية أظن مشاري كذي. ما هي بسيارة مشغل فيها. عقلي ما بوشي عربية. كرد وك هزر كرن. يعني أري كرده بس بعربي هزرت كان. أري كرده بس فارسي هزرت كان. يعني زماني نبس يعني زماني ناسنامه وجوار قرتيه. طبعا نبي جتوني
دائما هر دم هم سبب کی نه اگر کی نکن یعنی پرده بو همه گلک اگریت هین تاش خواهیش یکیش کماسیت عقلی مروی کورتیزا مروی کورتاوا یعنی از نمونه کا بسيط اینم نمونه کا صناعی اینم ساره طرنبیل خال زارو که کی بدت ام هر چهار ویره بنو کم از تو افردو وینا گیری تجی ام هر چهار ویره بن یکش مده بيجت سیجی سایق بین سرخوش بی دیدی بيجت نه سیجی زارو کی بین حیله چوی دیدی بيجت نه سیجی حکمتی بین جادن لای چکری هرش مده رای کی بيجت ابقام هر چهار درستن هر چهار اگر بس ما تقبلای کدو نکرم من هر چهار ریا کم بکن ها اوه یکش اش کماسیت هزر مروی کرد اوه هر چهار تقبل نکد تمام اسلامتی دینه که درسته دینی جواکمه کردیان و تصادیان بسرمانن بس نه معنی از فرمانا به مثل ازدیا یعنی فرمانی چون اثر کردا اوه چون کردت نبسرمان معنی همه پیشکدار بینته ده سیدتا بحثی تشتکی که راستی بیرام بسیاره که هات هم ده برف دوالیزم کی و بچن تیوره هبون امرو ولی سر دو بنیادان هات یا آواگرین شد سر دو شنگستان یک جه متافیزیقی دینیه و یا جه دیتر فیزیکی داروینیه یعنی بيجيت أصل إنساني حيوان يعني كيانا ولا هزرا كردي يقول واحد شنجستا الشوادا بشوية ام هر دی بیجن هر دو که ناو دهین بس بهرا پتر هزرامه او مسئله میسولوژیا نه و مسئله دینی نه و مسئله متافیزیقی نه ابد یعنی کردا کم مسئله عقلی تفکیر کرده عبارة بترم داستانا و سترانا بلا بس داستانت مش خلقی دزی مانی استرانت مش خلقی دزی مانی کلتوری مش خلقی دزی جوناسونان در کتابه که های شخصات ورقان ده وما في شقاق نظام الفيديو هاي منية وما في شقاق ملتك يجيك بحسب كردات كبيش ملتك ما يجيك دابرايا بيجد او يعني شكو مندي وكي جرب رادنا صورات بيجد او مزناهي او مجد دف كردا هاي كرد بخنوكن ديروك و جيروك بيجد تركا فارس عربا شو بنياد بونينا يبو خاكريا ديروك و جيروك و شانازي بكن يعني ملكي كردانه صلاح الدين ايوبي نمونه يعني واضح اصلي فصلي بس قهرمانه که عربانه احتمال بدون که شنی برادمت عرب يعني يعني اعتراف كربن دام بيدان كربن كو مروك كرد بيا خلك دوين نكتكريت عن دوين اوان نك اذربيجان تشتكو صب بيجن بس يعني اوان همي تشتد ما بر اوان هر سملات تركا وعرب وفارسا همي تشتد ما بر حتى زمان يعني حجتك امو فارس ام بصمامتكن وكا عرب وجي بصمامتكن خوينتوانا يعني خوينتواني زيكي دنگن يت يعقوب واسماعيل زارو که سارای و يعني بيجي يعقوب واسماعيل يعقوب اسماعيل ويماجي امو فارس جي امش بابا كينا بس اوان زمان ما حمي برنكت از بجمعي كي خود مختاري ام بجمع آینده ده بيجي كاك فرات مانه پیوجي اما بس عربي بكارين تدوت فارسي كاربيني يعني فارسيا كيفن اصل ده فارسيا كيفن كرديه فارسيا كيفن اف ازمان ما اف ازمان انه كرد بيطاقن برنده ام بجن اف هزا كردي ديري عرب كرني وفارس كرني وترك كرني ام هزرب كن جلا دي باشتر بت ما تشتي هيجن سر اوفا بكن يعني من بينادي بتبع سي اوا شيوعيتي كر ما اوا نيهيليزمي عدميتي ما استرانا كردينات بيجت استرانا كفلكلوري هي يعني وصديات كنت بيجت هكا اسمرن شيخ وملا او ديانين سر قبرم تلقينا ندن يعني كابرايت بيجت من باريب عدميتي هي يعني نيتشه بشتينجي ب 400 300 سال هاتي احتمال 600 سال جهاتي شني بخاي كيري علم زردشت وصا بيبي هكذا تكلم زردشت اي بخاصه شكل جاب تشتي هي ما هيجي ما هندا كيري هكر امسر نوكا اف تيار ديجي كلتوري شولت كد او راوتا جلا خلته كلتوري ما تشتتي ده ام دينن در تشتي خراب جامين دري بس ام بي خراب ناكن امي خراب مازن ناكن امي خراب تمجید ناکن ام مازن ناکن ام دی باش بخواین داره ام دی باشین داره و ام دی پیشاف کن و ام دیشنی سر شول کن سیدا بوچی کردان تجارت میجوی دا داگیر کردن نکردن کردا داگیر کردن نکردی بس فتره محکم الچاره که جهانت کردی و که میدیا سر هلدای آشوریا دنیا وگر بی آشوریا خوش اره مصرت کرد
شر فرعونیات کرد حیفا یا فل عردك شاندرا شامل يعني جيشة آشوری حتی يريد شو بين وكي كردا وكي ميديا بشكان دين وكي ميديا جلك قومش كاندن هنگه یاشمش چای هات خواره بله سومری بجنمش چای هات خواره نک بحری کردا گل عرضه گرتی احتمالا في كردستان نوكجي هندا تشنايد مبن بس تشكي طبيعي جيج بجن خريطة مش نيلي دست بكت حتى فراتي مناكش نيلي حتى فراتي دست بكت هما باروشا وحميد شو بجا مسألة دينية كرداش داگیر کردن کلی بس نه داگیر کردن بی ما الفيتشاي تجارات والفكرين جينيكن كردا همانه ها كردا ليبورين السنوريتويت عقلي دارت خستن يعني او ليبورين دف ما كردا دف شملاتاني يعني بون من انه كل باشور روجاوا يعني تو البرچاوا يعني شو شتا باسيا بسليماني نيجا ايفادي او جو ام تشتك ام نمونه اودي تشكو تلفزيون هم كيس صحت كتي نبس هم عمرو في سد ساكنه بالكو فيلو قبل خلكك جيل خلكك عادش بال نوكا ايفادي تشي كازا خاندو كده بار که هیپ ترکی تاخد هیپ عربی تاخد احتمال همی فارسیش تاخد بس ایکش خلق دو که زاخو حدی ویا الميسل آن دمشق آن طهران آن الانقره کردی باخد اما او بی آمد گویی ام همی تشتی سنوری توی درد خن ام دبوچ تشتی سنوری خواهی ناوی سنوره من سنوره که این نبرامنو تده من سنوره که نبرامنو ربری وی نگیریده چنو تزوان سنورا در باز بکن ام کردا تشتت كيف قبل ما عم بيجان بو نفسه خو خرابن اللي بو نفسه خو مش بلا واجب سيدا من دوماهيك برسيار از جنابي تاكم انغو دومسكن لنك تاكي كرد چه ده هزراوي دا پیدا كريه انغو تاكي كرد دائما دومسكني به چيايه دشتيه بله هيكر هذا بحسب مسألة كوتشراتية يعني كوتش كرنت بدوات طبعا بدوات تخلفها باشكتنا بس باشكتنا ما بدوات ما عولي تشبي وكمش هاوین بویا اگرش دزدان ناسنامه خو یانجی بهتر عرض خو باته گیر اجازه شروع ویدید من که تو دلیل بدم از بیش متو مثلا وکم هاوینه ام هاوینت مان ام چون دشتی چکو گرم بی ام زوس ام عفو برو واج بی ام زوستان چون چای فینیک بی خوش بی و چروان هبی و ما که دیجی زوستان تاتن دشتی گرم بی هوسان اوی اولی اما بخوشی بهارم چون از روزانه ام سردز بایزاد هاتن ام سردز بین ما زنگینه کی بین دفله بین که باجری که گوندی ام سردز بین ما حکمت که بار بک وان فارسا عشیرت کردات برن دا بس برا اف ملتی دیش خو بگن چند عشیرت کردات هاتین دف ملک میدی یگوتی وان هندک شرکر اب دمه چون ناوی کردی شرکر بید کرد یعنی مروی سرکفتی مروی بجا یامه دست بی که بداواتامه او بی هاتنو چون آدم کوچرتیامه او بی شخوشی بی بس پشت اینگی بی مثلا پاراستنا گیانمه مخاطیارا آسه کرد و دومایی که یعنی ولی واسه مخاطی آسه کرد حتی نوکجی از اون 4-5 کتابی هاتین چه کردنه کردا بس چیایتین چه اولین بس چیایتین هادی العلوی که چکیری دیوید مالکوم اویش کتابه که چکی من خواندیش بس بیرون باشه بس عنوان کتاباتون او کو هم بس ما چیای ما چتشنه بس با ویدومایی که احتمالا پشت طار درون درکتینا في التكنولوجيا پیش که دیدی چیاج نشین با پاریس مصطفى راد زور سپاس کو تو به خلاکی بشدار بود کلمه سپاس یادت کن سپاس تجي بخيرات سجل بینر نهجا ام سپاسیه کی تایبت جبو سنتر زاخ و یه روشنبیری و سپاس بوک و علم تماشا کرد حتی جوان اگدیتر ببینین شاد وقتا